Umurukiko rw'abarwebembiro mukuru w'ebina by'abaterine omurishema hamwe n'aba Microfinance Support Center abaho koreko butamarwa harabamemba basako y'emyuga ya taxi abo bashobora ngo batwire mu bwebembezi barirente n'umwana gwayo twareka ngo ina kumanya abwa asa kabremera asa mudomi Sogare bana bagenda twakareka kutaka dindika asa kumanya abaza kubura kubangineza bakandibaka karaprofessional asa cyakira nziza gukora aba bashobora ngo batwire mu bwebembezi tinashamirire kuba nagarukaho no bakuteka ibare rikatota baguma mu rukiko abo kubantu bamuzora bakatuzora esente zabeze mwese ababire bakuza kwakira esente abaye bashaba sente kwihogwe tubakazitunga hargamuna no kuzikingirana bahabwe nsonga yaki yabasiza osasireka amasofisi ati kumanya munonga kandi uru basakubota kumanya konka itwentumanya ngo niwe imwe mwembe babiri nimwe mutura mu bandi kire kibina kitu bazwa mukiremo bagaba mazima tuwangade ngamukube nduru tujye turabo bubi bwa asa ato bubi bwa asa mubadde mutudde naye mukiriza mwena mutuvire mwena muture uri achokoleke rakanya gambe takangambe kabi wangambi sagala muntu animba murambu wange ntuwakiriza mwena mumure tulonda abantu abalala kusawe no wesimbo tanga sichi wangambi abanyuma yo kwikirizana urukamasho officer wa Shema asasira kafurembe yashobora kuchiri cyo kushazana okushanga ngo myaka mukaga miliyoni 50 tuzikozere magoba ikiguduma musa yashobora ngukiresero buzubu batuhereza miliyoni 30 bija batongera 20 twine seed capital ya miliyoni 20 warebo mbitabo byitu twine miliyoni 5 na mushanje imyaka mukaga esente zito zibatwire zongireho miliyoni mukaga twe kandi nazezo ziriyo mbahandiko kunganga twagera ngo tuzironde hate shaheje bitari bahandiko nazo tukora ki tukuzibona hadi mwana mudegade hangu bankeji erwire ndwaraki babembagamba nino kujya mu chairman yargawe myoga twantwenda mutukoseza na mani ito nito tukusevinga sente zitu zitukurundana wachireba esente ezo zitukurundana mu stage tuziteko musako yitu aba ba members baguma bazo musako full time basanga yari muki aho no John Patrick Kasoro yarabara bembeza barondwa kandi batyo nabo bakashobora ebar kwija kutanciraho members bona abari omusako yitu wotafunde ba register abarumu ikintu tuzakutera hanze atareba dine batena sente batari ba member batari na banka tubakumanya gospel bajata gospel what gospel people bizubebe ry'umusakomu yasikabiye kare kantu kace akachiko bitakoragana wacamani abaro na munonga kwe haroni kandi rone besemekwa n'igihwa akachiko ka ronis konko muri yebyo cyo kubana ngo sakusima kuri 27 nabo kwasa kutuletera seed capital kwingana ya miliyoni almost 50. Atyo Sharon twase urukura Microfinance omurankore niko kurabrabo abarukushorora omukabantu buhereza esente itushaba ezezi kwijo myuga buri sako buri kategori yazo murebeke ngo mwaziguza abo benyina barabamemba basako sa esente zisheme kubana zo mbantu abandi abatari bamemba basakwejo kana abantu abasheme kubana babika baguzeremo imigabo ariho bwo kushanga sakwemwe yagibwa abantu batari bayo kandi tukabashaba ngo buryo mwazo mu kategori ye mwene nitushaba wakubasa kubana amanyango nagabire sente obundo mu nganda no mu dini ntubashabe bintebyo mbihemu esente zizine Ruganda amakuru agagasha kwa Gerard Tugume aha watayari West omurishema